Thar Thlirna episode pathumna kan lo lom le veka chu tuntuma kan thliro masakber tur chu September ni ruk thotan ni khan Israel le Hamas aiawhten Egyptram khopui pakhat Sam el Seika inremna kawng zonga inbiakna an nei tana amero chu an inbiakna neya hian mai chana in belawin remna palai te kal tlangin inbiakna hi an neya anin biakna hian Israel le Hamas te hian mitang anin kol sakte inthleng ton dan tur an ngai tua Israel lam hian Hamas ten an mi le sa an mante ron chuakim vek an ngiat ani hein biakna neya hian US sarkar ayoin Steve Witkoff le Trump pamak pa Jared Kushner le Qatar Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Al Abdul Rahman Al Thani ten palai na an thoka Donald Trump pachon hein biakna hian Gaza indona ommek chu ati top wat thei abei sei thu asaya chu wangin man mo tlang turin hein biakna telte hi atura tin mitang inthleng ton na phei chu athokatna atan tun kar chunga zo man tura adu thu social media athu tarlana atar lang nge nge ni Hamas te hin October ni thum zir top nia an thu chua Trump parot na angin Israel mitang an kol mek te chu nungdamala omle thito te ruang po Israel sarkar hena peklet an rem ti thu Hamas te hin an tarlanga ma se Trump sarkarin indawa top theina tana rotna an siam point som ni te chu Hamas te hin Gavai an pomle pomlo tur chiang takin soilam an nei lo thungani Hamas te hin US sarkar rotna siam zinga Hamas ten ral thu mantung turani tile Gaza ro relna en kolna inrolna an nei chun som to lawang ti chu engchen nge an pom dona engchen nge an pom theilo thu chiang takin an soilang lem lawa Gaza ro relna ken ko tur hian Hamas te hian Palestinian mi puiten an du ber te nena an hlan dan tur le mi puite dikte chanvo siam dan tur chu an la soi ho mek niin chanchinthar lakhom tu then khatte an trila Hamas hruaitute hian Israelin Gaza tharum thona an ti top ma chuan an ral thuam tun an ral thuam tun tur chu an chun zom big lo tur thu te po an soi nia riat an pokani Israel le Hamas aiawhten thotan nia inbiakna an nei ma lok hian Israel sipaite chuan Gaza a hian boman la thlak ul reng tho nia soi nia Israel sipaite chuan Gaza city a boman la thlak zel na chan chu Hamas ten Israel mitang an kolte anon chuawat theina na an norna ni in anin soifia ve thungani Hamas hruaitute hian Gaza city hian tranpuina lir thei engma Israel sipaite hian lu an la phal lawa wangin mi puiten har satna lian tak an tok din an soya hei ba ka hian an bom thlaka wang hian nun na chan ta te ruang po in chimte na del lama wangin an ruang te an la hlom thei lo ni in Hamas lampang sarkar aiawhte hian an soi ve thungani Israel sipaite hian Gaza city cheng mi puite chu mun him lama in sa seng turin ama tang khan riat tirna an lo pefo to a chung zinga in sa seng ve lo te chu firfiak pol le an ma ni firfiak Paul Thlop tu tenga ngai an liang tiin Israel Defense Minister Israel Katchachuan alo soito bokani panina chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanhyahu le Russia President Vladimir Putin ate chuan October ni ruk thotan ni khan biaklat na manga inbia in Middle East boina chungchang an soiduna US President Donald Trump an Israel le Hamas inkara inremna aum theina na rotna somni asiam chungchang po an soiduna Putin hian Gaza boina chu chinfel thue ni theina na inbiak remna aum thei adu sakthu te po Israel Prime Minister Benjamin Netanhyahu hi rila tin hei ba ka hian Iran in nuclear ral thuam an siam chuathin chinfel dan tur tele Syria ramaro rel na mumal takaum theina na malak dan tur te po Russia President le Israel Prime Minister te hian biaklat na mang hian an soidunani pathumna chuan Germany Chancellor Friedrich Merz-a'n October ni ruk thotan ni khan Israel President Isaac Herzog a biaklat na mga bia in Eurovision Song Contest anti zai thiam in elna nakum kumsang ni som ni poroka Israel ramatanga teltumte telan phallo chuan Germany rampo he in ti siak na tanga anin nodo tur thu asrila Israel President Isaac Herzog kan hena hian Germany Chancellor Friedrich Merz-a'n ram hruaitu ina hetiang anga inbiakna an neya hian Hamas ten Israel an bei kum ni na champa October ni saria lo thleng tur chungchanga Hamas ten Israel mi sang khat jani chuang an that le mi jani somnga chuang an man to chu ator pui thu le he thil thleng awanga Hamas te
malak na chu adem thu a hril bawk ani Germany ramhruaitu Friedrich Merz-a'n October ninga pathian ni pawkhan Israel Prime Minister Benjamin Netanhyahu chu biaklat na hmangin alo beto a US President Donald Trump pan Israel le Hamas in dawa top theina tura roman na somni asiam chu a thlop thu alo hrila mitang te arang theng bera an kir theina na adu sakna thu te po Germany ramhruaitu Friedrich Merz-a'n Israel Prime Minister Benjamin Netanhyahu hi alo hril to bokani Tunlai loka hian Germany le Israel sarkar hi an boruak a tha chho viawa kan video masalam panglongai thlathin te chuan in hrianga Europe ram tam tak hianin tuna Gaza boina wang hian Israel hian kom serin an ensan na sahlia hetiang kara Germany ram Chancellor na Israel ram hruaitute biaklat na hmanga a han bele a hian Germany ram le Israel sarkar hi an boruak a tha chho le tai mon chu ti thenia Israel en thatu Paul Mossad le Germany sarkar tang rolin Berlin kopoya Hamas tene na inzom na thuk tak nei nian hriat firfiak Paul ami mi pathum tunlai khanan mana heng te ni wang hian Germany ram le Israel sarkar te po hian thodun na an nei tha chole ta nia ngai the nia Germany ram hroi tu pa berin Eurovision song competition a Israel aiawhten khapani chuan an ram Germany po anin hnuk dok ve nge yang ti asoi chu mek boruaka hian Netherlands te Ireland te Spain ram te chuan nakum kumsang ni somni paroka Eurovision song competition a Israel ram aiawhten tir anni chuan anin hnu do tur thu an lo soi ve mek boka he in ti siak na hi enga tinge chanchinthar luah kan ti mai theya he Eurovision song competition hi Europe ram mai ba ka Khawvel ram hrang hrang tangin zai thiam te anin elin khatiang ang khan boruak sak tak hnuah Khawvel ram hrang hrang te atanga zai thiam te khan pung khom thina he in ti siak nei to hian kumsang ni somni paruk sang ni somni paruk an nei tur hi an lo thlir lo ka chuta chuan Khawvel ram then khattena Israel sarkar ina Gaza boina na sataka thlen nia an hriat awang hian Israel sarkar chu he in ti siak na po hin tel lo se an du thu an lo soi to thina chungte ni wang chuanin Israel sarkar tan tak po hian tel tur nge tel tur lo ti chu hriat thiam te po har viau theya hetiang boruak ania lai me ka German ram hroi tu pa ina Israel thawang ron hau hi Israel tan chun lomom tak tur ania he in ti siak na an nei to kum ni kalta a khan kumsang ni somni pali le kumsang ni somni panga kumina nei zota ka khan Israel ram aiawhten te chu anti tha in thlan chu panga zinga ati tha panga zinga khan antel ve ve kumina Israel sarkar Israel ram aiawhten phei chu pani na din mona hau phange nge chungte ni wang chuan he tianga nga Israel ram sai thiam te ka tianga kha Europe Eurovision song competition a antela din hun sang takan han chel thei thina wang khan Khawvel sarkar dang te po hianin Israel ina hetia boina Hamas te nena an nei kara Israel sarkar malakna an dem em wang hian he in ti siak na hian Israel ram aiawh churun tel to su se ti tong kamte an nei awangin Germany ram hroi tu pa ber hian Israel thawang hauin Israel hi tel phallo an ni chuan an ram Germany po anin hnu do mai tur thu te po an han sei chuak ve ta ani palina chuan October nidli indin ni zana khan Russia chuan Ukraine chu missile le drone hmangin an beya Ukraine President Zelensky soidan chuan Russia sipai te hian Ukraine khotlang lambial Viv mun an ron beya mi pangai nun nan chana mi sang tam tak he Russia ina tharum thonan ron ne wang hian kol phetha nei lowin anom phani na soya Russia hian missile somnga chong le drone zanga chong pangin Ukraine hi an be ni in Zelensky chuan soyani Russia sipai lampoin Ukraine sipai mun puile an ral thum da khom na te chu hlotling takin an be thei ni in an in soi ve boka Russia lam hian thlasika nai tan ta ka wangin Ukraine ram chunga kol phetha pek chuan mun te chu an bitum chho ta zel dia soyani a tunhaya Russia in Ukraine an be ya po hian Chernihiv te Sumi le Zaporizhia kol phetha siam chuan mun te chu anti chena sahle dia soi ania wangin Russia hian thlasik lo thleng tur atana Ukraine tha an cha theina turin an kol phetha siam chuan mun te hi enna sale zualin an beita mani chu oti thei ania Russia lampoin Ukraine chuan an ram chunga tuyal thei thlet vim mun te
an ron bitum thin ni nan soi ve boka tun kar to pa pho khanin Russia Air Defense Unit te chuan Ukraine atanga drone an ron ka chua somthum pani te chu an lo kap thlave ni in anin soi boka Russia le Ukraine borok hi remna le mon na chu hetiang ang borok kan han hriat atang hian alom hlei theilo ti chu lang chiang le ni pangana chuan French Prime Minister Tunlai Sebastien Lecornu chu nisom ni parok chung office luah hnuah abang ta Sebastien Lecornu hi nikum December thlatra French in Prime Minister annei atanga bang ta pathumna ania cabinet minister turte apuanzar nu ni khat hnuah Sebastien Lecornu hian French Prime Minister atanga bana athe luta achan po a cabinet minister thopui tura puanzara hian anram MP te meiba ka anmani party chunga po social na sataka to wangin Prime Minister na hi tho chun zom zel du lowin ban na thelu ta French rama hian thamasa September khan an Prime Minister nilai Francois Beru po anram MP ten a budget siaman pompui theilo wangin alo bang to tuna hin political party sang ten hetia French Prime Minister Bumal an thei tak lowa hian inthlan pui nei thuai an ngiata an President Tunlai Emmanuel Macron po hetiang chunga sarkar kai hruai reng lowa bangam turin an ngiat bokani French President Tunlai Emmanuel Macron hi kumsang ni somni pasari theng President Trump hi alamang theya ani hi chuan a hun top ma bana tumlo thu po alo soi cham chi to thina hetiang ang borok ani lai hian French an Prime Minister te ro chu ti hian nikum December thlatangin pathum an bang ta tuna hian French sarkar hi engtinge kalzel don ti chu ngai tuna ti thui thei takania Prime Minister atanga ban na thelut ta Sebastien Lecornu hi anram President Macron na hian October ni riat ni lai ni tlai thleng sarkar nget om theina ta na Prime Minister na hila chel chun zom turin angena hemi chung hianin sarkar nget an siam thei dan tur malak na kong sang nei tu tumin ma aladon ni in an President Emmanuel Macron hian a soinia ni lai ni tlaya sarkar nget asiam thei ta chumang lo ani chuan French President Tunlai Emmanuel Macron hianin du thlan tur nei chu Prime Minister thar ruat le emo anram Parliament National Assembly tian soithin chu thri emo tin ama chu President atanga ban te po du thlan tur pathum kha khating khana neya chuta chuan French hian tuna hianin hetiang ang din mun political party ngani mal ina Prime Minister ngetan nei hlei thei lawa chuan anram sarkar hi ngai tu chian ngai takanita chuta chuan Prime Minister nget hi hanruat le ta sela anram MP ten an thlop le theingem tin an mani party chunga ngei po an du thu samang khan hmungem ti chu thil hriat thiam har takalo ni ta tin French rama hian tuna hian anram economy a chhia in leiba an nei na sa mema Europe khomol puya sarkar omzinga ling banga ber ram pathumna an nia French anram leiba hi anram hemi sumde chuak an ti midon mi GDP atanga te in za sompali atling pahiala chungte ni wang chuanin French President Emmanuel Macron po hianin Prime Minister nget hi aruat hlei thei lo ani chuan engtika mo chuan abana inthlan pui a phui hot te po hi alangai chho mai thei ni te po ngai ania engpo chuni sela hi chu thu thar angani langsa takania thukal mek ania ngo awangin engtin nge French sarkar hi kalzel don ti chu hunin ron hril thoi tura ngai taila parukna chuan Bangladesh Rama political party pakhat Bangladesh Nationalist Party chairman lailawk ni mek Tarique Rahman chuan kumsom ni chuang ramdanga atlan chiat hnuah anram Bangladesh alet le thoidon ni in tunhaya khan Thu Thar Thlirna tu then khata hrila nakum kumsang ni somni paruk February tha hian Bangladesh ram hian inthlan puyen nei dona Bangladesh Nationalist Party te hian nena an chan chuan Tarique Rahman hi Prime Minister atana hual lok ania ama hi kumsang ni pariat atang khan London a hian atlan chia nikuma Bangladesh thalai rualte zirlai rualte nan pai thak tak Sheikh Hasina Paul awami league te kha Bangladesh Nationalist Party te tana an khingpui lian takan ni thina khang awami league te khanin he Bangladesh Nationalist Party te hi ne in sarkar an kai hroya ti chuan khatia awami league te na Bangladesh sarkar han kai hroi ta ka khan an
Bertrin Bangladesh Nationalist Party an ho tu pa hemi Tarique Rahman laka hian thu boi ri tak tak an siam ta ti chuan hetiang ang thu boi ri blutuk at chunga athlen ta ka wang hianin an rama pom ngom lovin Tarique Rahman hi London a hian atlan cheta ti chuan thalai roltena Prime Minister Tunlai Khawvel an chuatak nu khan Rama na thu boi zong zong hi tuna Bangladesh sarkar lailawk hi chuanin anti top vek thungani Bangladesh a hian ni kum tirlama inthan puyan nei thei ani chuan Bangladesh Nationalist Party te hian ama zonga an khingpui lian ber awami league khamian Prime Minister chuatak Khawvel te pol kha tuna hen Bangladesh ram sarkar hian inthan pui machon thei turin phalnan pedon lo nia soini wangin he Bangladesh Nationalist Party te tan hi chuanin an kingpui lian ber talo tur chu sarkar han siam mai te po be sei chhoni te point alanga chu wangchon ol samdu zok te point sarkar an siam thei tur ate ponin ngai ni mai theya hetianga an hruaitupa ramdang atlan chedei po an han ko hole tur ang boru ka hian be sei na thar ngani an sang takan nei te po ani mai theini amaro chu Bangladesh ram politics han en thuak hi chuanin tuna hian ni Abdulampang party lo ni ve fotrin Jamati Islami Pol te po hi anin la tha chho viau chowa chunga chuan an ni Jamati Islami te po hian ni anan chang ve thu thei thawa tin ni kuma buina lian tak khami chok tu zirlai Pol te po khan political party thar National Citizen Party din ve to boka chu wangchon Bangladesh sian na kum sang ni samni porok February thla hian an ramin than pui hi han ma chonta sela tunga sarkar siamang ti chu soithiamal har ri viawani pasarina chuan Chief Justice of India Tunlai BR Gavai chu October ni ruk thotan ni khan Supreme Court a thu boi angai thlak lain ukil pakhat komsom sari pakata upa rakhes ki sora chuan phekhok phelin vomatuma na se vom fu main kan ti meidona mi veng him tu ten an lo dang mana pona ama hin roi chuak ta ti chuan police te khutan hlan ta he ukil Rakesh Kishore hianin Chief Justice of India Tunlai BR Gavai phekoka vom atum chan chu sarkar khatliam ta a Madhya Pradesh a Khujara ho complex a Hindu pathian Vishnu Lim chia din tharle chungchang Supreme Court a thu boi ngai to ani lain Chief Justice of India BR Gavai hianin din tharle chungchang ngai to a khatiang thu boi ron pulu tani chon nangma chu milim nena chon wakalla din thar lei du thu chu vashil ta la tia asoya wangin alung oilo nia soyenia he ukil Chief Justice of India Tunlai phekhok vum tum Rakesh Kishore hianin he thil phekhok vum atum lai hianin venghim tu te khan an han chela te khan an lo danga a au chok na sa hlea kan pathian musit tu hi chu kan ngai thiam thei lawang che ti te point a au chok ne soyenia ukilin phekoka vom atum lai hian Chief Justice of India BR Gavai hi chu a boi pha lem lowa dam dia in hetiang thil mai hian min ti boi palo ti in ukil dang thu boi soi mek chu athu soi chun zom turin a hril lenghal nia soyenia BR Gavai hi Hindu nam noi nung dalit an ti te zingami ania Hindu han tia vai nam noi nung ti la kan soyom theyome tin ama hi sakhuwa anlama chon Buddhist sakho betu ania chu wangchon Hindu pathian chungchanga hetiang tong kam chak chok awang hian Hindu ukil hian an pathian soichia puin angai thei talo nia soyenia ama an puna chu soifien Chief Justice of India hianin sakhuwa zong za vek thu soi choka India Prime Minister Narendra Modi appoint Chief Justice of India hi biaklat na manga bia in ukil pakhatin phekoka vomatum chu India mi pui zong te ati thin riman fekani ti in ashrila tin he thil thleng hi adem thu po soya chu tiang buina chhualaya Chief Justice of India BR Gavayan buina tipun dun lawa dam deya alo chang leta ama lemma alo in engani inveng theikha a fak thu te po asoi chokani Chief Justice of India hian ukil laka hianin thu boi siam lo turin atia police te pon he ukil buina siam tu hi an chhuazalen to nia soyania amero chu he buina siam chok tu ukil Rakesh Kishore hi Supreme Court Bar Association chuan ukil license anei chuan ti top sakve ngal thungani India rama ep2 le rodel lai te political party sang ten Chief Justice of India in pheikhoka vom tumna
khating boina ato chungchanga khan kha thil thleng andem thule he boina ran siam tu ukil rakes ke sora chunga nazoka shremna lek tepo andu thu tepo anon soi choka Chief Justice of India hi kan soi tong khan dalit nam hemi vai nam noi nung berte zingami ania wang hian India rama din munsang tak Supreme Court ta Chief Justice of India ahan ni thei tepo hi mi te ngai san le achang chuan ale lama chuan mi te thik tepo nia hetianga achunga nam noi nung an lo ni nen tharum thotum na le musit na vortop he khoka invom vai hoina an ngai thinanga achunga thil thleng lo om ta ka hian India ram chanchinthar luah na se mema athawang ho tu te po an tamin tin he thil thleng an dem thu te po hi India ram mi poima tak tak te baka India media sang sang ate alo lang choi ani pariat na chon Bihar Assembly in thlan hunatan Election Commission of India chon November ni rukle ni som pakhat arwat felta Bihar in thlan hi chuang ni in ni rokale ni som pakhata nei ani dona November ni som palia vote la te chu chiar anianga Bihar Assembly a hian MLA bial jatni somli pathum oma tuna hian Bihar a hian ro rel lai hi NDA ania BJP le JDU tele party te nau zok tang rol tena sarkar an siam mek ania nan soi pho to thina Bihar hian Chief Minister chu Nitish Kumar ania JDU lampang ania BJP te hian MLA nga zok ma sela ama Nitish Kumar ate politician kumhlun tak alo ni wangin ama anza le an tran rol pui lo ni thaw wangin MLA nei tlem zok ni masela JDU ho tu pa Nitish hi Chief Minister an ni tirmek ania hetiang ang borok Election Commission of India na in thlan hun turte an puanta ka chuan eptulam tangrol pol India block kantimidona mi Congress te RJD te tangrol pol te kha mahagat bandan antian tangrol pol minga khan anni NDA le India block lampang te hi inbe turangai anni lain Prashant Kisora election strategy santi India rama in thlan party te an chak theina tura poisa tam tak senga party lian tak tak tenan an lo roi thin Prashant Kisor kha politics aron zuang lutin party thar Jan Suras party etina he political party hianin tun Bihar Assembly in thana hian chu ventum tatlet me chu wang chuanin kil nia nat taka inbe tur NDA le India block lam anga ngai hi tuna hianin Prashant Kisora party thar Jan Suras party hi Bihar thalaiten an bo ve na sahle nia soyni wangin ani hian kongro thuk tak te po aron subve thei tur ngai ania chu wang chuan Prashant Kisora party thar din hi enge andin muntur tak hriat ni lo ma sela ani hi election strategies anti election in thlan lampang mithiam ming thang ani wangin Bihar hian an chak tur lai kha a muthiam tur ngai te po ni wangin ani hian boro karon nei lian chhowe ta view boka tin heti la hian Aam Aadmi party lam point Thu Thar nein Bihar Assembly in thlan lo tura MLA bial zong zong zani somli pathuma hian an chu kim vector thu te po an lo sei vele boka tin Bihar in thlan a hianin Muslim party apikin AIMIM anti te hopon sit engomazat somni chongvel chu ven tum boka khang te ni wang khan anin beidan tur hi NDA le India block te hin beiber tur ni masela kan soi to ang khan Prashant Kisora party Jan Suras party te point engom tak chu boro kan ron nei le tian Aam Aadmi party te hi chu hetialan dan ai chuan an borok chu lian vak lo tur ngai ania amero chu kan soi pakhat Muslim party AIM te hianin in thlan nung bera khan MLA poruk vel bor an lo nei ve boka hetia MLA poruk an chu thei chuan Muslim mi le sa engama za thi Bihar a hian ami angeni sang tam tak khan ve tak tho boka chungte ni wang chuan Muslim te po hian vote an thak tha an tang rol ani chuan an Muslim party te po hian he ai tam zok te po si tan la thei ve tho boka chuang te chu Bihar Assembly in thlan tur hi angai nom chhotel tel dona tin mithiam ten an soidan chuan Bihar in thlan hi kumsang ni som ni pakwa a Lok Sabha in thlan lo thirlok na turata na NDA tuna centrala sarkar mek BJP len tan rol puite Bihar in thana hian an chaklawan che chiani chuan state danga po na takin ngonga nei theidon ninan tria chu wang tak chuan BJP len tan rol pui NDA tel zong zong te hian he in thlan hian ngai poimo mema kan video ma salama voi tam tak kan soi to thina
Prime Minister te Amit Shah te JP Nadda te BJP hruaitulok te hi chuan voi duai lo Bihar hi an tlo in campaign na an lo nei ul to thina khang te ni wang khan Bihar inthlan hi tin apui mo em tin Bihara rural lai mek kan ti zinga NDA an Chief Minister ni mek Nitish Kumar hi kumlama te lo upatoa ani hi NDA hian seat la tamberin BJP le JDU te le party dang tangrol te khan sarkari siam le theidon ta sela putar Nitish Kumar hi Chief Minister tan an zuar chun jom le duangem ti te pochu ngai to na ti thui thei tak le mi te riat chak tak lo ni boka tin chu mai ba ka nakum kumsang ni somni paruka hian West Bengal le Tamil Nadu in assembly in thanan ma chondona hetianga Bihar in than kumin November than ne ania NDA le India block te performance an engeni an chak dan alo lan dan atang khan state dang in than po hian ngong thui takanei theidona chan chu khang in thlang tur West Bengal le Tamil Nadu khan Bihar po BJP le tranrol puiten la du chun jom zel ti chuan an ngong kha athazong na kal thia amero chu India block eptulam Congress den tranrol PRJD te le party dang tangrol te khan sarkar an siam thei ni chuan Bihar po BJP le an tranrol puiten lo du to reng reng hleinem tiang chi te khanin boro ka kal thei dona chu wang tak chuan rural lai kan ti mai dona mi NDA te hi chuanin thato pan chua chu ti mek lai chuan eptulam Congress le an tranrol PRJD te point sarkar pai thak tumin le an kan soi tongin kumsang ni somni pakwa lok sabha in thlan lo tur thlir ranin Bihar a hian an chak thei ni chuan India ram state dang po an tan bitum ol samin an nuam chho dona borok kha thazong her chho tiran tum poka chungte ni wang chuan Bihar in thlan hi kan video masalama pokon clear fo trina chungte chu apoi mo mawangin he Bihar in thlan hi politics lam ngai event tu te tan chuan ngeni hriat chak omle mi te ngai event ani lo thei lawa tin Bihar a hian tilpoi mo tak chu nam sang sang te an chena wangin hemi caste system an tia nam bil chibil politics si an nia po hin an savea chan chu nam tha le nam noi nung te inkara khan vote kha a hlomin a kalve theya abik takin India ram abikin hemi Bihar a hi chuanin emi pui tam zok hi chu nam noi nung ten ne nam tha kan ti hemi Brahmin le an nam thadang ho te chu ami hring za zong po hin an tam lutuk lawa nam noi nung te ngai sak thiama du sak thiama antana khatiang ang sarkar na rom man na le ma son na akal puina sat ka chuan nam noi nung te vote kha an hui the chu hrengin khas politics an tia hemi chibil nambil kan ti don mi khami ang chi indu sakta te invul na te kha Bihar politics a hian ana salo thailo chungte ni wang chuan politics Bihar vela chuan thil har takan ni ve thina achan po Hindu mai ba ka Muslim ten omatin sa khodang dang betu ten omve boka Buddhist te Christian te pon mga Sikh te potlem zong te chun omanga khating ang te ni wang khan he Bihar lau thu theng in chu na hi chu politics lama mi thiam tak te le thlir thiam tak te poina an lo tol thuk fo to da thin ni wangin India ram in thana hian assembly in thana hian Bihar in thante West Bengal in thante Uttar Pradesh in thante hi mi te hriat chak le ngai no man ti thin te alo ni wangin India ram in thantur lom tur nai berte lo ni wangin kan han sai thui ta de lekani tikan kan du tok le do nanga kan video ron siam thin te mi lo ngai lut sak thina kan lom ema comment lama te point la rung lawa ron commenta kan video te ngani in mudan te po ron soi thin turin kan som chewa tin kan thanzel na tura thuron te po kan dong thei reng ani ti kha kan han sai thar le ni sela like te subscribe te share te min puile turin kan ngian boka chau